TH Bishwajit court na samon Toukhre hauji CGM Imphal West Revika Sorok Haibamna Tharaki case amaga mari lainana Thongju Ningom Thongdagi TH Bishwajit sahi nifuga mari apokpa Kumar ngasi ayok pung taraga minute kuntra taba matamda court asida appear taunaba samon Toukhre CGM Imphal West Y Somorjit na TH Bishwajit ta thakiba warolamada mahaki mathakta lariba criminal complaint case 30 of 2021 ge mari lainana court asida mahake attendance asi yamna mathau tai maram aduna makha taba proceeding gi damak Bishwajit masa pleader amaga loinana court asida ngasi tang taraga mathoi ge ayuk pung taraga minute kuntra taba matamda sungsoi soidana appear tawgadavani haire hakchang gi phibam tongalaba sing elector oina chalhanna bahonari chief electoral officer Electoral Commission of India na voter khudingmakpu amata sithadana mikhalda saruk yabagi khudong chaba pinabagi damak vote thadaba yaraba mipum khudingmak mapung oina haksangi phibam tongalaba sing amasung khunai asida sothana lariba miyoi kanglup singbu elector oina mapung phana ming chalhanba ngamnabagi thabak aya lakhulakli haina chief electoral officer Manipur Rajesh Agrawal ge cherolaman haide cherola dugi matungina person with disabilities PWD application electoral roll da PWD ni khangnaba mark tauba mikhal numita akhanana piba khudong chaba oina rem hapa wheelchair piba adugumba elector sing adu lauba amasung thinba taubiba bot thadaba numita makhoibu mateng pangnaba mi thamba amasung postal ballot facility na singba piduna haksangi phibam tongalaba miyoi sing adubu mikhal gi thabak thoram singda mapung phana saruk yahanbage tangai fadaba laire asigumba tangai fadana pifam thokpa khudong chaba sing ase phanghanduna hakchang gi phibam tongalaba miyoi singbu mikhal gi thabakta mapung phana saruk yaba ngamhananaba honariba sigi mathakta ahenba kari thorang lakhatuna apanba yaudana mikhal gi thabak thoram singda miyoi kanglup ase mapung phana saruk yaba ngamhangadage haibadu suggestion oina club sing NGO sing CSO sing amasung atai PWD ga punna thabak tawminaba lup singi maikaidage PV duna makhoida thengnariba khudong sadaba kaya kohonana bahona minasi haike makata na mari lainaba stakeholder sing na haksangi phibam tongalaba miyoi sing assembly constituency sing da lariba singe list khomgatlaga PV na basu appeal tawkhe suggestion sing adu CEO under space manipur@eci.gov.in natraga JT CEO under space manipur@eci.gov.in da November kun phaubugi manungda thabirakpa yagani haina cherolasina makatare private rehabilitation center bu Ministry gi makhada register tau hairakpa laibak thivani center sing Manipur lainga ki social welfare department na state asigi private drug rehabilitation center sing asibu Ministry of Social Justice ke Prevention of Alcoholism and Substance Drug Abuse 2009 scheme gi makhada register tau baga loina na lainga ki center sing da pidiba khudong chaba sing adu pigadabani haibu wafam yabang amloi haina private center sing gi maikidagi phongdorok le ngasi non-funded private rehabilitation center yangkai ga nipan gi mihut singna sinduna hotel classic grande da paumi singa unabagi thoram amada center singa dugi mihut siladuna sagol sem herojit na high court na pirakpa yathang amadi Manipur policy on psychotropic substance 2019 ge kanglon wangmada Manipur lenga ki social welfare department na state sigi private drug rehabilitation center singa sibu center gi prevention of alcoholism and Substance Drug Abuse 2009 gi makhada register tawbaga loinana lainga ke center sing da pidiba khudong chaba sing adu pigadavani haina notification thokiba adu laibak thibane state asida ladiba private drug rehabilitation center sing gi akaknaba guideline ama semnabagi damak 2017 dagi hauna representative singa social welfare department ka mifam kaya pangthokpaga loinana ngasi phauba taknaduna lakle hiram asigi matangda kumja 2020 gi July kun mathoida High Court of Manipur na non-funded private center singi oiba regulatory guideline ama state government na thahum phawbagi manungda semgadabani haibo order phawba pikhrabane non-funded private center singa sigi oiba guideline ama sembagi mahutta Manipur lenga ke Directorate of Social Welfare na kumja 2020 ge December anida state asida lariba private rehabilitation center khudingmag Social Welfare Department ki makhada register tawgadabani haiba notice thorakhe State asida lainga ki makhada laitaba private rehabilitation center marifu lairibane center sing asige patient sing dage lakpa apikpa thagi senphamna khudingmak chalairibane government funded center singide chahi gi oina lupa lakun ma thoi lising hompuga mapan chatru ki senpham pitharakli bane
प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग एब्यूज 2009 स्कीम की मखादा रजिस्टर तौब तारबदे पे स्केल याउना तै थबक थौरम कयादा अवोनबा होंगबा लाकदौरे मरम असिना चीफ मिनिस्टर ना अखनबा मिजेंग चंगबिदुना प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंह की ओइबा गाइडलाइन अमा सेमनबा होनगदबने स्टेट असिदा लेरिबा प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर मरफुरोम असिदा सेंटर अमदा पेशेंट यांखैरोम पुन्ना पेशेंट लिसिंग मरी रोम दी लाई सही की ओइना रिकवरी परसेंट असिना चादा कुन्ने स्टेट असिदा मयाई का बचंजाक तलाइसुरबा कया अमसु महौसागी पुनसिदा हलकननबा होटनबदा प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंग लौरिबा थौरांग सिंग लैंगाक न खंगबी हाइना हेरोजिन न फोंदोखे मालेम दा हानबो ओइना कनाडा गे नुपी अमा क्लाइमेट चेंज की अनाबा मायोकनरे सही असिगी अंगन बसरुक्ता अकनबा नुमित के मैसा मायोकनदुना हिट वेब की सैथेंग फंखिबे मसागी चही हुमुद्रा रोम सुरबे कनाडा गे नुपी अमा मालेम दा हानबो ओइना क्लाइमेट चेंज की सैथेंग मायोकनदुना हॉस्पिटल दा लाइकनरी हाइना डॉक्टर सिंह न फोंदोखरे हॉस्पिटल दा पुखलखिबे अहल ओइरबी नुपी अदु मालेम पुंबगी ओइना क्लाइमेट चेंज न मरम ओइदुना नारबा हानबा मियोइनी हाइना कुतिनाई लेक हॉस्पिटल गे डॉक्टर काइली मेरिट न एजेंसी दा फोंदोखे का हेना साबा नुमित की मैसाना यैबदगे कनाडा की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा लैबा मियोइ सिंगदा मरुवैना सही यामलबा अहल सिंगदा लाइना लायों कया मायोंग नरकपा याबगी ओइथोकपा लैदी हाइबा वाफम डॉक्टर अदुना फोंदोखे मतम सांगना हिट वेब मायोंगनबदगे खौरांगबा अमदे इसिंग का हेना खौगंगनबदगे महाकी हक्सांग अदु हेना सोक्सिनहनखिबने हॉस्पिटल अदुगी इमरजेंसी डिपार्टमेंट ता थमदुना महाकपु अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना लाइकनरे निंगथम था चंगलकपा मतम सिफावबदा कनाडा दा साथीरबा हिट वेब मायोंगनबदगे स्प्रे बॉटल सिंग लैनबगीदमक मियामना दुकान सिंगदा सेनरे हॉस्पिटल अदुगी मनाक्ता लैबा डॉलर स्टोर दा अनाबा सिंगे मरी मता सिंगना स्प्रे बॉटल सिंग लैनबगीदमक थोमजिनरी हाइना इमरजेंसी डिपार्टमेंट अदुगे मकोक थोंगबा ऑफिशियल अदुना लोकल मीडिया दा फोंदोखे चलिबा चही असिगी अंगन बसरुक्ता कनाडा अमसुंग यूनाइटेड स्टेट के तोंगान तोंगान बसरुक सिंगदा महौसा अमुक्ता थेंगनखिद्रिबा मवोंगदा अकनबा नुमित की मैसाना हिट वेब सिंग मायोक नरकदगी मियोइ चा कयामरुम सीख्रबने हिट वेब असिना मरम ओइदुना ब्रिटिश कोलंबिया खक्तदा मियोइ चनीगा कुंथ्रागा हुमदो हेना सीख्रबने कनाडा की अवांग नोंसुप थंगबा सरुक सिंगदा प्रेशर का हेना वांखलखिबा अदुना मरम ओइरगा मियामना इमरजेंसी कंडीशन मायोक नरकपनी हाइना मेटेरोलॉजिस्ट सिंगना फोंदोखे मियोइबा खुनाइना मसा खकी येंगबा अमदे सेक्शन दा थबक थवोंग सिंगना मालेम असिदा लरिबा इसिंग नुंगसित की फिबमदा चाउना सैथेंग पिरक्तुना क्लाइमेट चेंज की अकीबा मायोक नरकपने का हेंजिनबा मखल की इसिंग नुंगसित अमदे अयिंग असागी फिबम असे मियोइबना मखा ताना सेक्सिलौद्रबदे लाक्लिबा चही खरा असिगी मनुंगदा मालेमगी ओइना मियोइ मिलियन कया सिरकपा याय हाइबा वाफमसु मेटेरोलॉजिस्ट सिंगना मखा ताना फोंदोखे कनाडा अमदी यूएसए गे मफम खरदा प्रेशर का हेना वांगना लेरिबा अदु मतौ करमना मायोक नगदगे हाइबगी मतांगदा हॉस्पिटल सिंगी डॉक्टर सिंगना तोंगान तोंगानबा वाफम फोंदोकनखे हॉस्पिटल अदुगी इमरजेंसी रूम गे डॉक्टर सिंगना अतोपा हॉस्पिटल दा लैबा इमरजेंसी डिपार्टमेंट ता थबक तौरिबा डॉक्टर सिंगा पाउ फाउदोक फाउजिन तौनरी हाइनसु डॉक्टर मेरिट न फोंदोकले